Ere Jarasu, Radina. Wow. Okay, right. Abusuya higher Sompa 93.1 FM. Sompa TV so enso ena ohwemie. Jumadi eni din any hour of hope. Kwasiada anopa bia nonso ekosi nonkono empire mu ena osomfo minister Kofi IBJ. Minima bedwa fortuna se ne de jumadi ebrewo. Anopa yi ebra ya na uhie no ebre no etia ye kakra facha ye. Yedu time bia technical hitches ne niam nketenkete bi no enna ya na etimi ema no eba saa obi se na the IBJ no o ma na minie maba momfa nchebe asede kese nkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster doc anopai otufo nyankopon to bo ase na onhiraw na wonye okase epa sanso so ena fiduemu ha wona eboa me e fiduemu ha the leader of the delegation the drip god na ankasa Azuka ene di dom na nim abranche we ono dressing bi obey ye ni some baggy jeans bi obesese no ho Azuka ena edi dom na nim na uko MCR ho a ye wa branche bi ono so wa fon cha me e friend King Solomon so ebo adwuma na branche de the tona ye flat bi sa ho na beti ni so wa pagya akwana fon onya na say odidi awache bi ntirem say eye kakra akoba jesse sempre mo bom chidom David Dollar enso e bom chidom systematic press Papa Toast ene nana safo kantanka omusoso etamachi me yedi dwumadi ebrel ene brene tiamenti ene ye tumri kakakra wate ye gusua wo fiduam ha mame tumri kankoma mabedwafo akwaba mame we okọ asokore mamboa baby a Gundis Park won wo ho baby a ye katachawa yi no asokore mambo ho no opposite hwa o si wo hwe Veronica Fashions ho enna wodi ne djuma sis memo akwaba anopai ye ja ohene mami na bibia boko de yankopo adum me ho ye pa nice one ene wuti no ye me fe me say my 16 years just me say obetwa ne ti anase bibia ye bi o my 16 years me say minister na so ho ye erade adum me ho ye pa as for mampofo nyina so mo chia o nice one omo hwe ye wa sokore mampo nyina so ye chia o mu nyina ye chia o bibia is it sokore mampo ye me second hometown ya jidin wo ho ya jidin wo ho asokore mampo ye me second hometown ya me shraw pa anopai papa bi ofia ha na sade na bodje se na sia white no wisdom na no tene wofa memo akwa ba no pay ya dua na awusi wofa se na ti sei awrade adom wofa anopa mi fa konya so na maka kiro se onyankopon toro wase nhira wate amen anopa mi da wase pi amen ewo se enkomo nke di no kokoam nanso meka no mframam edu time bi ase nipa ye bi ma ho ofa said ye wa bom chi dom free bene santin besinne so many amen na eyema ho na yeme fe because e do time bi na udi djuma na unya mpanimfo se tawachi a aropai no said ye mutamachi no esa na power na ba onim se e basa se wakoka ntoko bi na wuntimi ni enom na wuhu se unua bi ana uhu nipa bi eba hono savim na wokan amatomai ya ne ipi that's right wahu na ya hwe kwame sam ehwe bi a ono ankasa no anuafo nyina ba so wantimi fight no we o fight bi ho a udi fo ya bebo wahu entokwa bi ho a ukoka na udi fo uti se de ube lose sa fight no o di se erade ewo ya fa hwan ne betimi ne ye diesie de ye nitua ene ya na edi ho adanse o bet ya na do yakoma mu hwehwefo no ono ohwen na nani di achi ba biara yeko onya ye mu eno na ma Kristofo ene won wa hoto so wa awurade mu no e ma yetimi kunkun because entokwa na eba no obi ba wa be ko ama but enkokan tokwa emfi awurade wahu awurade ntimi me save na nka ye den na
a Christo for yetimi bo Christo ni dua e me ka no so wahu ya na ya e hyinyame se me din da wo so na ye den wahu enti asetra no ese se o me da bia me ka se nyame emra nsem su dukura no edie no onye unni respect a untimi. That's right. And we are respectful who are kukudro who jidie when you ding unim de awoka na unim de otawachi na say de otawachi do we jaw liar won fi okura right. What fucking where wisdom from what fucking George was it the otawachi jaw lie we don't tell you na ho we be lose fight no what lose kura da I don't pay me yonko brabo bi aba me live no so e friend Busumuru Wiafe Samuel Busumuru Wiafe na wo man so nto krom dia edi obi ade friend ye Gizo Ko Franco Gizo or the Gizo ain yo Gizo bi o egnansiyan we me childhood friend o oh fine uhuna ye because e was secondary school no otimi di bone kura hye me ono nani so was time nti okodi se uhuna on beba class amemete ho no sa one nanam yetim betim won wo ye be yiwadi no say na Johnson why dey me say minuana I never be say enter for me call primary right from KG up to SHS. Oh okay. Right from all man so Antwerp same so in Siena Kofi Wiafe anopay me chia osronko kwan so pa Mirofo ye bedi nkomo na enen nkomo na ye bedi no me wo video bia me pese ye kotie nsem a ewom na nkomo na me bedi ne na mato ne din say the demonic and satanic friend. Hey Kofi ansa na wo beko no obi atumi nkra bi okay me offer asifo bi Elijah Kefosu okay or Pankrono Church. That's a SDA Church. SDA Church. And Collins a champion. Almost mean fan crack say na said the unsifa etiuno. One man won't call level B. Because near may be a wa. You Philippa won't. Yeah. We foot to some. We no more some. Level be no more. Oh, free ho emwa. Here and some way I can handle. Said ye at transform nipa B. Oh yes. Amadi bibi papa bi abani pabla bom no Elijah Kefosu ene Collins a champion wo so ka enti so ya bo wondin chia wo ofa wo bo mu din no ne ya chia wo Elijah Kefosu abuzi ofa bo mu din ya chia wo wate no papa bi ba edwuma mu ha me ba cho demonic no science / satanic why my demonic / satanic friend. Wo ye demonic and was say satanic. Adamfo a wo ye dim. Ha! Me say adamfo nkomo no categories am de ba bremo no mo yembe hyemo. Ofa there will be a day a me ba me nin nkomo bia. Me bie fu in na ma wona wa ma hweye no etie no abeka kire me say enkomo a me ne omu di na adwuma a me sori ahomache betena ha ye no sebio mfaso bi abaso ana eno ye be call back to back afuto be na wutie free me ho a eboa me ye won krofo bi omu nim topic a ma treating nyina e obo wo hia no a o say the 3 C's of life o kan we me say wo family topic bi ho na me de your friend time and 10. Do you know say time and 10? Do you know say in life it could be your time but not your 10? And it could be your 10 but not your time. Yes. Ebetimi ya obre na so na nuru so. Ebetimi aduru so na nya obre. Yeah. Na da me di sangomo ofia no. Me dia chef fridge mu kakra. Fa she ho. Ai. Me di nkomo no ya no. Na manfo start yesu. Me dofo enti bomodin na me pese ikodi nkomo bi ba. Komo no matuni din ene na defidie no so no my demonic / no satanic enye Satan why satanic my demonic /
/satanic friend. Me yonko a wokura sunsun bone say ye baye say ya diamond say ye die. Mami ni nkomo kakra nchiro ansa na yakotie video no. Me rofo hwe ye wadamfo because ye kasa na message ne ba na ba. Ye wadamfo bi wo ho a. Wonene nam okura sunsun bone say wugidi o say wunyini ye adwuma. Ye won krofo bi wo a mo hwe me. Ena wa sore se baye ni ho. Me de me wa sore kro na se baye ni ho. Me mfa ho. Eye wo na wa sore se baye ni ho. Ba ye de ye gidi se baye wo ho. Sunsun bone wo ho. Se sunsun papa wo wiase no sunsun bone enso ewo wiase na won study ade bi nhwe se ade bia ye trimupo ade a obebie so akere wadamfo bia no sakwa bi no sa sister bi na won nam no wo ka wasuma sam kire na emem enye yie sa satanic friend na me kana zam no ho da bia wo bedi nkomo bia ade na kakakra bia ma ben ho se ebe ye dwuma bia no oti nkomo no bia entimi mem entimi nya dwuma entimi wo sakwa no wani bone demonic friend na me count ne ho asem no je woni pa bi wo ho a wokura sunsum bone a wode sei ni pa brabo anajo udidwa na wo kan osika sam kire no se obi tresi a ho efiri bra wo ne sa branche ne ya adamfo no osika sam nyeyie bie mu da se sister bi hwe na bra bo mu yie pa e bra obi na pronoma na adamfo bi ene ne be nante ye na wade akura no ntokompa mu da we no nya se waba okuru ho okura sunsun owani bone sa yonko na meka no ho asem kira wo no midofo ye wa yonko bi a wo kwaduro so kotu ni padu se ni pa brabo o ye satanic o ye demonic sakwa na meka no ho asem kira wo no sa sister na meka no ho asem kira no wo ye wadamfo ofa me say yonko bi wo honom me ameka say won wo fa nkomo a me di bia no emu 70% atome me madamfo atome du pen entimi nim dia me ka kire wo no sakwa no na mitimi ba dwumam ehu no ba bia na me ye adwuma no mitimi hu no se krate me hu se de wanim tie no kra no sika ni ubotom di 100 series fato ho wo ye ni pa na me penasem wo no so pemasem enso hwehwemu e baaye no na me yonko no atumadu medofo e ka kete me ya tumadu no ho for close to 3 days me ba chona me kidney failing you ye test no na hwe nye me enso na me co private e moja nko a me kan kura kire wo even ya tuma dunu kura no me de betena TV so kwasi da bi eye adwuma enso wa hunu na me din komo no kakra na ade na ba na maka che ofa so fa wuram na ma wura washroom ho masa me se me no udie enkomo me ni udi no sa ugidi onyine udie me ntie baro no be tie de bebo ma brabo me se ye wo jonko bia wo ye demonic e bia demonic na ye ka no wonte borofo ho wo kura sunsun pone he ye obi o sunsun adi na ti no e bone pagu e sede sakwa na ono ne da sore ye sakwa na ono ne nam so wadamfo obeku fa monster cap of me fa de nga monster adamfo ye sasabronsam ho asam na me ga kira wo no me se aduro wo hoyi no ho bosom wo hoyi tumi wo hoyi wo mu ni yeso tumi bia wo even abofo kurampo no wo mu ni tumi nche dasani abofo jen na wo se ye command wo mu ye soma wo mu no ma ye dwuma eti ansa na bosom be ye dwuma no ansa na bofo be ye dwuma ansa na sunsun be ye dwuma no gise dasani commande no
ene ma mekyere sunsumsem na emom bibedi nkomo fa adamfo ne wonam a woyɛ satanic no woyɛ demonic ani twi din kyerɛ sɛ wokura sunsumbɔne woyɛ sasaboronsam sabra na wone to me se obi ne obedidi sei oni wo didi sei ne nsakoro de to aduane mu no otimi poison aduane no spiritually unim wo ho wadwen yo sɛ woni ne to nsa didi mu nsa dade ba kum sei ne nsa na wo de ato aduane mu no obetimi de poison aduane no kora kum ye obi wo a wadamfo bi nsa da wachi ne nsa no kora no sunsum ɛyɛ wo nsa ɛyɛ wo ne nsa ne yɛ wo hey obi wo a woni ne to nsa didi ensa na ono de to aduane ma wodi ne sunsum ne nsa na yɛ wo sɛ wogidi o sɛ wonyi ne yɛ adwuma me ka kyerɛ wo na wona sɛ nipa na to nsa didi sɛ nipa na wo se wadamfo no no adamfo wo yɛ demonic no wo san yɛ satanic ne ho asɛm na me ka kyerɛ wo no wo ne timi kwaduro so kɔpɛ wo damfo ye obi mo hɔ a hwe a wahwe ase nyinaa da wodi da bosom bi asɔne yɛ so enya wo na de kɔ wadamfo na de kɔ se yɛnkɔ sɛw hwe obi a hwe ase nyinaa no ye de dufa bi akɔkɔto na dwumam nya wo tamfo na de bɛto hɔ wadamfo me se wo bi betimi a drop substance bi asɛm bi si adwumakuo bi mu akonya bi ena obi sɔfo ka kyerɛ sɛ ɔkɔ a mo ntena na konya no so enti papa no kɔ wa ntena konya no so na nipa bi a ɔno de na onnim kɔtena sa konya no so bubui na yɛkɔ konya no ase a maame ade a ne yɛde chewing gum ɛne dufa bi a ne yɛde abɔ sa konya no ase no medɔfo na nya sam ketwa hwɛ me ankasa me nua pani there was a time a wo call na dwumam ema na so see outright me a me no kasa yi there was a time a wo call na dwumam tena na konya so bubu flat wo kofie no anase ne hospital no yetamo no wo no obi wa adwumam ho position kura wo no eye ne ya o wani bone o ye satanic obe how ye obi okura nya dwum na ne wo to a wo to mani didi mani bi die no e ka ono ko nka ono na wo so timi ye saade ne ma wo do be kwaduro so masa aduro ye adwuma me ji aduro di me ji nyankopo tumi so di me ji haban di obi atese mi se wasole no wo I do agree. Is it me? Yeah, sorry, was Sompa 93.1 FM. And it's Sompa TV so. Was me buza se was on na isi. I saw that on the edges. Me no fu ti asem na me ka kire wo yie. Me se onshonko bi a sa ya na nsem bi ya me ya. Me se me nyame nko nyame dom yo. Some of us wouldn't me say me a radio presenter. And I wouldn't me say me TV so kasa. But the other side of me, there are people who don't know. I know they wouldn't. So one man so but say nyame abasa na wo ye so a na so a. Offer me sometimes obi ya de tia me a etimi twa wo mani so say de me hwa de ne wo me dan ho sei me da ho a me hunu videos a enti na woni me ade ba konso ya na ha me hu ade na ya na me say gi me ho akinyi enti me hu bia say me hu ade bi saa wo in a trance like that ade am ye say me bo kirema me nua odifo pa enti me bo there was a day me nya attack ti me frero na me afon no so na no frɛ me o frɛ no say di nti a o frɛ me no ɛyɛ no korɛ de uhu no no korɛ medofo me se ye wo adamfo bi wa won ne nam wa ho o wani bone okura sunsum bone wo ye baifuo ono na won ne shatade baako obi timi ne nadamfo ehye pieto baako
on say Frida wo share girl underwear so wo share the pant wo share the nightwear wo share obi atade infections and power so that also when you chronic infections say kwankoro wadamfo bi atade a wo share obi abebo atade mmokwa so wo trace de ye wo pa efri bra wo de sa atade no sa ka oni padua no wo skin kura ye tan rashes bi no bitimi koyi ekona damfo ne say pounds my friend say pounds and I know friend makeup wadamfo makeup na wo use wonim niema ma no bi di fa fo manim ne na wabonten o use na damfo makeup sa ti makeup no wa anya na ye den na sa wo nso a ne bo no sei se wontimi de ne bo den no a ba ku bia nan sen flat bia na hyehyɛ me ma me mo eba 50 cedis fa bia na fa ni na akoro no watch ase enti anopai me bebia homa na mo wabam adamfo a wo ye satanic no san ye demonic wonko bona me di wudi no on say wasofo nso on say ne no wasofo nso ofi na solim san ko baabi na wo fa ma me nka asem bi nkyerɛ ye wo when we talk of anointing, ye wo nkrofo anyame anointing wo the God anointed ones, and ye was satanic anointed people. Into obi kura ye sofo wo ye satanic anointed. Obi sell. Oh yes, sofo. Enti hwe wadamfo na ho otimi ne wo counseling e wo ba bia wo gini di saa no. Ebia no do ko satanic anointed pastor ho na wutimi e de wig e bom mokwa sister bi di ne wig man adamfo bi osade bre no on se wo share wig no wuti power wanya chronic migraine ena bi bia nsem bia ne akyerɛ na moni na ho na adenti na kofi ya na toothpaste je yanko mokwa toothpaste there is toothpaste say yemia ana brush blush no na wofa mese me no ka say hwe ye benya obi a wo de na damfo brush atwetwe ne sepan awo ye wi ase na me ka me kyerɛ wo one blush wofa me say ye de odo no me say ye benya ababa wa bia ana brantie bi kura say we wrong on usual makodu baby ebi kura ahomate mu ko baby wan to brush amount dan na okoda ne fie o ene ma me fan twitwi ba ko bi ehu wodo enti medofo ma wani na ho na ye wadamfo bi wa onni hu konkonsa sa ko na me ne wo kasa fa na ho sisi no on twitwa wo nantini ma wo hu no ba do kura sunsum bone wodi ne sunsum be hawo se obi ebu nkompa hwe ne chi a ebra wo ne bra bi e fa adamfo no ho ene wo da ye so kora anye some unusual niema bi toto hwade ni yie me se ye wa adamfo bi wo ho a wotimi ware wo sunsum mo me ne wo kasai ge bi adamfo aware no na wadamfo utimi mu boneka de wadwae na ne mum na gina ho edwade ye woni wadamfo hye adwae na mu dwale bom na wonim sunsum ekura no sister aden wo bodama na woni ni kunu nyade so ne na damfo mame sister hweye e wadamfo ho na e wadamfo bi ho a o ye demonic and satanic ene adamfo a okura ni bonen e ho nkomo e na menu ba bedi ye no dan wo video bi na mpese mbo kire nenso me de be share fridge m nyame yadoma next week me bo sa video na kire wo na wo beti nkomo a menu wudi na se hwe ye obi ho wo abrabom no wo abrabom nyina ne se even ye onkrofo bi wo ye wadamfo sunsum bone ekura ne nyina wode abo abrabom ye se wabusua krampo a sign wo amano ya mano contract se wo ma ye wo ho adwuma enso ye wadamfo be kam kire wo hwe yi
ye obi mu ho abrabono nemu no why certain tehu wa onye black wa onye white wa on kwasore onso awon sombosom wa onye hwe na oni nam abrabomu sa didi no adasa ye de wo kosa mesi sanka wo tresi ade ni yia ho woni bra bi ya adamfo woni sister bi ya adamfo ade bi ye mpagya ade wa abrabom bia obedi hu koma kye bi enye yida ni sunsum sori tiawo hwesa adamfo ni ye mame kwa homa no so da yenkodi nkomo kakra se sia me no kasa wo ho satanic friend bi ama obi abrabo aye basa se nkomo na me di no me nkwa na bi atome nkomo na se me nkwa na bi atome o obani enye de owani nkwa o yobi ho ni ani enso abosom ni enure wo Ghana so nyina no onim so de nkrofo chini sai nipa na meka ne ho asem kire no hwe ni ye wate mame nkwa homa no so ame nkwa homa no so hello champion IBJ ejumewura ibia bokode we SK Bolas obuasi coffee chrome nyamenesine ewa di nyina mu do obuasi coffee chrome amichiami chami obuasi east chuchima ofi amankwa amantabo afokukom babo bia menchia nyama ne mo enwa pa obo no obuasi east nice one senior ka me wase ma men kan chewo se woye difo adada fori bio se woye commercial fori bio se woye se won ma be ke bia mu ame ya tete difo ni bia edi won de bia me fa so lo won am de woye me so fu wonya fo se kla me ma fa so na me pie na ko pe ke ni edi en sama ka o de wada fo bu wa wonu na ko wonu na ba wonu na ta wonu na diki wonu na trase en so wo wa nke ko so wo nke ye wada fo bu wonu oni konkonsa en so buwa papa ne me man ka zanya tenten ye mi ni na ho e se Judas ke ni Yesu ni nyina ti ko afono a nye Judas fe do yi Yesu ma ya ke hu zo da fu na ne ko ne ba no wo be yo chiri piano so ni piasa en me fe o be yu ama ye mi ni na ho na de o jalo wo chi no won na fere wo to ye ni na ho a ansha Erebefo and ye we SK Poland. Namena hine obwase. Kuni ngamnya ga acha me papa Ken God e mame. But medofo adamfo bi de sunsuma sori tiawo. Adamfo bi a woye satanic ba wa bra bombe kan wotofo mese me madamfo to madu. Nyame nkonwa. Nyam Missing Yamen Kuma a kete. Oh, personal experience after me. A very when you're future. The immediate who come will be a top pain, and you are down for pan at the year war. Frame a free band 9:15 Hawkon. Not my BA, I'm a 1 person with 2-4, but to see me here when I was personal experience. Me so bishop agu no ho obi akodua bibi wo ho no wo ye wadamfo ye de ade abetu du fa bi abetu store ho se ma ye ntade ye kora wo ho opani bompa ya wate ma wo spiritual life hu hia why one day I'll talk about spirituality e be disunsum ho nkomo o de wo se wa sore doctrine say spirit bi ani ho mate mate why na wo de wo keka na ye yaka de chen wo de no but say reality no etoa na obehu say de wi asisite. Hello me dofo beni I DJ friend me fear we say amojo mami afia na ho tesai nyame adumo na so nyame adum afia de mi name ni o DJ bi atomi do ebi ato enya so kitwa afia bo mi nkomo kakra ye no me hai dai no ana me bore this year you de na ba ni sheni ana Saturday me no anwa mo na me friend me na mo so no be di eti
Oh, you dear Sunny, you can be peeing and feel as a mammy. You know what? Would you have from a dad? That means I don't know to do my country. Possibility. Who can have a day chain and now food do a chili? Come in, see a man to you. The so-called in the car back. And to remember, I put that sign, remember one sausage. If you are solid, I was a big picture in my windows to you. But the other people, we better than you what you do. Bibi jina windows num. I was a big picture in the windows to you. You share she Emma, we took free day up with them when I got some more kind. The better them who are not true, and to contact them, I will. And I'm glad to say, Madame from the diamond was it, Bibi in the windows into my miss. And the man is one just now, because of what's up on the sea. Gay was spiritual marriage now. And I bought some of them and a Canadian but then the nothing. No, but until I know about pen. By a lot of girl who must so far. And see, a man will who were there once, and I beauty. Need to make that demo one. In 3 days, not get another. Was when the fear was feeling and saying, Caribbean. Because you are my blue, and I'm saying, I'm so fear for you. If you have found you done it. I'll go hard then. Bear to me, swimming to make that dining room. In Rawa, why you and I'm saying some more cartoon. I love soft in the mom, my dear, who here. And my never would send me cloud and was talk my heart is very to me to them. And I will do because I mean to the market. Mamma, Nessan Kuma meeting and yet to run a media. Glad you, Mr. Median, one of whom you was ridiculous in a windows. Say, and the boss someone, and coordinate by do, nothing means. And I didn't to me move that then making a windows. Hey, Mammy. Nyame do pa wate. I read them the call for the street and can't get the paper with them because no attempt to so very large. Sending in animal project so to be I stick up, but then a mere somebody cold time may be a metal fan, so nearly to the cold animal so keen. A sound pony, a now, Nessa, what done who do for them all? A good, a fiada. I do fear that look at it to any time for nothing. I want to be there. I ran away being. Share Missy, the only and Namano. You will be a while or that the spirit no co baby. You are done for you, eh? Only few die in Yanino and what better won't change. Yenyane no ni sunsum no kɔ baabi me se wadamfo bia bɛda wo nkyɛn ma okura na wonim se wawu o prɛ no nyane no nyane o de fa nema di agoro. Hello, good morning. Good morning, sir. But you did baby a okasa free. But my English speaker. Okay, mami ti o papa. Okay. Uh-huh. I thought that it's me and about the house. Yeti mo bi ba wa sori be how keke. Sure. You only say it's now my life 2014. Mhm. See, I don't know. I don't know. Now, about said that 2018 and I do you. I think my Worry about na fe de wa sori kofom. I'm sorry, kofom. Na papa sir Monso na mo preach say nipa wade a na nyame hira no. Obi tell na wade do wade nyame hira ho. Me na me kura something.
and 7 echo from Mammy. Shop no place here. I think many times but that's what it is. The many of Barney someone here, it has back for the some of that. Now, you could hear me say, never see anything. Now, I think I over now, you're telling me, I keep looking that way, you must be that. I said, we have 5 times in a year. It's a location. You know, Barney turns to that 4 years ago. I mean, the children in the they are so far, that's all. Then we need to talk like that. Then we need to come. So far, that's sorry, Ano. I'm telling you. Obaba Kupa Okowano. Obama, the war is very possible. I have things. Papa, I say, so for the and Kasusu Monomo when you. I didn't catch a man that things are so. More. There will never be over my doing that before we and we share now as well as but 2 now, I didn't know about them to the show your feelings. But I just put them in time after my time. Then I can tell another while. Not with you, thinking of what to do, and never so next. And that's Obama, the 2 one of you. I tell you, a big person. Our energy man. And you don't tell me to the sponsor. I didn't know. And never or you're going to have a dinner, yes. Not never before. No one go to the A dinner, you're not a bad man. If you know about the person that you related, being in a relationship, being in marriage, can also command whatever thing that you need your money on. Anyway, I will try to get your personal number. It's just about it. Okay, Papa, I'm sorry, I made my personal number about so now I didn't come. But I'm going to see a diba, and a man boy, you didn't know who could do. Have it, and I was done for dinner. Now, we did demonic gas, if you never Papa can't was someone. Papa, you can't send me money, I made it. I may catch it over, say. Oh, dear, for what sort of doctrine you want? Say yet the young soon, they are just spirit in it. Even almost with Jesus didn't go along, so we are D for a due time. Here, you need a prophet to help you. Now, me catch it say sometimes, and maybe to me, Nyame what do me prophetic gift. Yehuna dear, in terms of directions, yeah, directions, man, go for. But do time be a dear be boa. There was someone so refer. And you watching it. Ebia nipa na ye kana sem no meka che se onye baifuo ono akora bi kura de di na chikura onim enso ebe kuatia wo sa yongo ni na meka che sa nipa we na one ne hye to ba ko no hello. Oh, yeah, I be just in the cannon can put this up a pencil to come. Original Nigeria. Fantastic IBG. Oh, my dear, can say, obey a soft as I was my baby. Met to contact your Tapakuchi. Me my correction also. So, Mate. Na, Miniaki do. I was fast a car. Na patozo no post me na me man wa solo obepe penkunya no mache obepe penkunya because on the house then na better mood to asem kunya ni ade that's right na me make correction so what nice one abige original ihu di ese onkomo ye ba shira she emfa afimu ina nkode biye yefem that 2026 because I any that ho and common and lady. You and Fabusumi could see a fairy. But then you quite yet it can be right. We come at your plane.
And yes, I be an question done and go for sorry, a government go for a club. I will some pay. Hey, you original. Oh, maybe I just you came out in a day again, better make you. This is Obama for credit, they are factor on the pay because they quite expect no. Every day, me make us say, then come on, send the back to the cases, no bishop, with my next to West Africa. And okay. Me see dying every day, my hand. I begin to do maybe they need a good for they make this. Let me mark the declare more than your hard mind will see 7 pledges, sir. Will you go better? I begin. I know one. It is oh, can't on one some who can so much. I mean, I tell Pentecost one get better this year. And can say a trial. What that's now? If you saw, we share me a session will be I begin. And we see Boba. I see Jawas here. I begin to do. No correct. Now, the American and you watch the meeting can't send the official so that the American if that you will do my dear, comfortably one to man. No, I begin make between the two and the police parliament tell me what here, maybe the bottom by a corporation. I look like you do yet. I began a prayer composition. Oh, for next year, but composition that the original. It was yeah. Oh, when you mean so? Hello. Good morning. Me don't forget me. And how more do you cry? Actually, let me give you personal way. A radiant moon. Na mama, who can say free him? A personal free. Odium. Oh, take odium here. The passion. Jo, mama, tell me dofo. I think we are to the pain. Come where you Video madam for party we had been pa. Madam for. Ni madam for no many would be not and make any one some madam for no. Send a madam for no only no agriculture. I get for madam for me. I think see and I say madam for them. I think see it was neighbor. Madam for the bar over can't immediately. I couldn't get on the madam for. I'm a madam for no. The madam for my madam for no. You go cry out, only the minimum, I miss an account and you go cry out too. Wait a minute, sorry, proud. If I some going to call us, I answer over them. And I made them madam for man. I feel be as a gay the way you be full. Mamma Kafra, what? Not your papa. Abusia, me basisia. Me di komo biaba. Me ba Adamfo ye demonic ho nkomo no. Ye beto aso. Ye kon nature giftings abase sia. Ema ene mema nyina muntie me. Sia. Me di komo biaba. Betien komo ni bi me basisia. Right. Me dia ba me mo akwa ba. Me da se ohini. Me bacho bibia boko de. Nice one. MC Ampacho me hu maame no e studio ha na ne ho ofe pa. Enkoma mi di na me hu se wo ti wo na wo be utinko. Wo be utinko. Bacho aso. Nice one. Between se enkoma na mi di no. Na wo be utinko kakra bi ho obeka afsan ya bowura ye nkomo em. En kreche say enipa nkasa no trust issues ade a ewo yentem dani den na yeah entini woni nipa nam adamfo se niao se colleague se work partner mpo na se business partner na boundaries are very important because we expect too much from nipa at the end of the day no there won sabeka disappointment entino there who can na ye no kre nipa disappointing nipa be pray we are not the first, we will not be the last entino make sure say we be my boundaries aye juma wo every relationship said there be ya won so betimi a protecting won ya dwe na won ya hantan ba wasumdue ehuhia o dia
na wa masai ejuma ani sana meka no right and come on what do you ya na me de okay so the say if you expect too much from a nipa we disappointed. Yes. And we should set boundaries. Of course. Boundaries in our set is here. Yeah, two being as they say, oh, you can catch them some in penny pa. Na minya masumdwe. Metna se ache. Eno ne beboa me. Ani. Right. Abusha ye be din commotion ko. Mesa mo akwa ba biem. Me da sepa ohene. Right. You can say nature giftings heba. Mokwa mo ne hwan. Me da se. Me chia we tie phone na ne wa hwe phone na so. Nice. Di kind no nature's giftings ye den krasonko efin kan memu e de makomase ni asante man na. That's right. Nature's giftings herbal. Ye dwumeku a ye tu ye ho esi wo say enwe mu no ye ba beboa emma omu deal with reproductive health issues. Me kan sa me pa che say wo ma ye mu ne wawo na wo ninsense mu no aye din dia ma odi a me patro. Nature's giftings ye tu ye ho esi ho say ye ba beboa am we deal with all of these things in the right way said the beya ubetimi a conceive enti no ye a wide range of product a fertility herbal product eba beboa we siesie wo mayem the mechanism say si ano e ma no ye sofa bebre pa. Wow. Yes, menstrual issues, hormonal imbalances, blockage of fallopian tubes. Me bacho to bo asema me ma hwefo no wo no she no mo pepa. Enti message say she no ba from kakra ma me say you can say fertility kwa e de ben ya hormonal imbalances ya wo kan no we no nyina no empese wo ba from ba me kakra. Good. The me pacha ni say uyo ba unipedua no me fa ne say temple sonko. Okay. Ya nyankopon ahye de siesie say awone ninsen de ya de bi e ka wo ho deda enti se emba mawa na emrena so a then it means it's a problem bi eden e honomo. Right. What me etna sia no why ready na emba ya wo kwa e be ka cho so when your hormonal imbalance se brofo so e che say hormones na e do ukosua na ma na eden amatrio enimi na ye ready for ninsen no na ho de na kofom nti support bi anywhere de makosua no hormones na ye basa eno na kire say when your hormonal imbalance e ba me sa o periods na say o fitire kono e be ye basa na say twetwe sisi ase na ba o kire ma e ba me say you should know say problem bi aiden ababa system nimu nti no eno ni ma nature's giftings wo go no mo say de ye be brown ama we deal with eno say de be ya ninsen no e be ye easy. Idea would too when you see nature. Yes. Let's say nature near Mankasa na yejuma. Of course. Sir obi share no tie be nature ya ye kan kura no. Ontiasie. Nti mu kakra ben na we be man word because me ye kan nature ho asema metiasie. But the all share no nti nature. Me person me ho ade kontia product you know with nature ankasa ene adwumakwe atoso. All right. Nietie ne say fitete na nanoma penso ja ena ye bibre mu ase no e die bibiduo ene ahan esiesi ene ye fe nature let's say enye die di bibia from good bibia nka ho from the roots from the forest straight into your pouches. Wow, the UT. Unim so bad dear Nankasa da Roman, Ubenya Hotoso. Wow. And guess what? There was several testimonies. We may be near men for Bibia extend Uncle Nipedia. Me patro what a timeswa. What a tintia pepper. When I knew. And you know a boy antibacterial, antiviral, anti-inflammatory. By now the cock to be pharmacy. What you say? Let's say Sanema we know. Yes. Naturally, you was Sanema no way. You of course. In terms of nature's giftings, ye bon who de ramo what you say. We all bar fe bibidro esisi wo mayem. Bibidro sisi wa wudiem.
fe bibidro e boost wo kosua na hoden e be ye say dwuma ni nyina de ama without you knowing e hu hia say obekọ akopɛ bosia akoye IVF ana obepɛ sike mu oduansa udetire bi ansa wetimi anim bi debi nature's giftings wo ho say ye die bibidro e be siesie wo ni pedua ni nyina aba wankasa no waye obesima na conception na to muntentem ni say na to muntentem e di ama na say ni say na e bi die bebre na deal with infections e haye pa the least mistake we find infection obe bia oyo oba nim asema making we least mistake obi washroom obefa. And the thing about infection is that when treat ya ekwa na generating into something else na ye at the foforo na enyini akoya at the foforo until when treating infections are ewo hwa obekọ na say PID pelvic inflammatory disease just say infection na dokro awodi ani nyina after ni sen wo pa nemba but na infection keke o doc na say me tie wi a ho you be wa enye boni no ye memom eye infections na amasade na ba ma menka no krabi nche wo ne say oba bi ye ni wa sebe oye boni ni tete wa ashe na ntwe pusu doc ahoman na baji product ni bi koma oyere ewo Accra but your branch wo Kumasi ahima kokobin station and the number Accra for no omo hwe pa you be wa number ya wo dia tusi no enya de obetimi afa but what you say bia yewo ahanum se a atomitrim etibi pacho enkran ehefana muwo pote me pacho enkran your location wo Old Botiano Old Botiano right opposite St. Carol School of Nursing where na main office ewo ube ba ye statue kese ni all the necessary things I was say hu a ube say nature's giftings ya so ne yeso all the billboards ni nyina wo hono do St. Carol Junction na ube hu okay ana Kumasi house so ahefa na ahye ne wo Kumasi ye wo ahima kokobin station okay do ahima kokobin station any of our numbers no wo fra your shop no wo right there's an electrical shop I won in nimpe wo fepe omo ba be deliver the amount real quick and yeah it is say and you so I working on an actual branch Kumasi it's in wo Kumasi kwa dia nature's giftings ye ba won chain wow right and patrol mama sanfa wo number no ento edwa ebiem abusia mesremo we die memma no na mo mfre doc na mo siesie mo yere mo eho the pamochao awade ne be so a doc ahye se na napa peso kwa himfie na no bra bi kwa himfie ukọ hono wa hu se be ma ne muka pe but untimi complaining kira wo yere no ebia eno ho fade enti no bomoden se we pusu doc ahoman na baji product ni bi koma wo yere mesro be ma se awo ma enkofa wo yere na chi behu doc na wo no yiri nyina mu nko hu no na omwa na nyame mfa no so ma awo no nyadwuma numbers a wo pusu no 0248 460 540 0248 460 540 and answer 0535 94 6565 Monfred doc and the doc catch and say what about IBJD their friend neno or discount kakra de maw enti Fred doc I say what telling ka IBJ ho doc yes or the final words my final words ne say uyo ba awo eka ho your birthright me ensi ubonini in 2025 that's right wabra obo ade na che ade a ubetimi de siesie ho ama won soso wa wubi wanyim bia wubi am ya fe wo mommy and afa no meche say ye wo Kumasi cultural right abusuan nature's giftings asheye ena yekoya yekodi enkomoi abai ti yebese se obepusu doc numbers na se awo nko na ha wadwen dia bomoden se obepusu enhoman na nyame enam doc so ebeboa na ama bibia aye kama menofo enkomo na meni wudi no eye adamfo a oye demonic na demonic hu nkomo inu wa ho ye beba bedi nkomo afa wo boyfriend a wono so ye satanic
na ya bedi nkoma fa wo girlfriend a wono so ye demonic and satanic. Mesi adamfo ho nkomo we na categories. Aware ya ayonkofa. Eti wukuru no ono so ye wadamfo. Sana mpra twin so ya ayonkofa nti wo boyfriend wo girlfriend ono so ye wadamfo. But na de mi di ho nkomo ye wadamfo a. Wono ne koba. Oh, me yonko brebo, me ne bokusu ya tafre. Sunsun bi di n'achi. Udi agora be ko atia wo. And I know me of fucking George can be was so say wo kofa damfo abisa o. Ko abisa. My son kwa homa no so. Wo personal experience e won komo ya. Me ni wudie. Ebi ato. Me si obi di ni we adamfo bi won nam. Ade bi e fa wabrabo ho bi anani behu bi an enye yie. Unhwe yon. Unye observant on. Obi aba homa so. Me si adamfo bi a won nam, me si he obi kope visa. Womo ko ye nyina nya bi. Wonko aya ma ba o tresi pa kanye fort bia. Wadamfo udi hu komo kire no ana anya yie. Ye won krofo bi o mo kura sunsun bi e bone pagu. San krofo na na o mo goro. Mesi obi ho a won ne to nsa didi. Onsa won ne to didi. Ono ne nsa na ye poison. Ne nsa na no we no. Ono be didi. Aduane no won ne nyina be didi abom. But ne nsa na o de aso aduane no be obetimi apetin bibi agu aduane no sunsun asa aduane no. O de tena ho na nipa na won ne to nsa didi wa de ba komu no. O de nsa bom pa na de wura wanum no so de nsa bom pa no so de wura nanum. O ti ase spiritually, do you understand the meaning of it? O ti ase utimi ma wadamfo hye wo mpaboa ho na sabi ewiase asantememu ne ewo ye tuo hini bia de so kora ye wura na mu mpaboa. It means mpaboa spiritually eka bibi amamre mu no mpaboa eka bibi. Ya na me ya wura sunsun mu dodo ba mpese me di nkomo honam ani kakra ho ba na ye di sunsun mu nkomo ntimi bia ne mani a e ma ne help because me ye sunsun nipa ana makacho say wo no nima woni mia ne say me betena TV so e hye unkran but the other side of me wonim ana wutimi ema wo bi kura ho na dan futim be fa ne mpabo akọ wo da ne consent wa dai wo wura ne wodro wa fa de opabia no de kọ wo ho atade wa danfo abefa wonim ho asam ye woni ma bi ho ye de yade atia wo eno no ekọ ntem bi ze wo sponge wo sapo and na kan wo skin ni straight se aye di nkomo mejiri se sister bi ani ata ho opani minka se menyo obi adoyo na nya damfo bi ane ewura ye honam matade kwa de cha no me se me pese me yade etia wo a me nya wo atade se me pese me hawa metimi akasa gu wo atade so asode etia wo asempa na me ka kire wo no te du time bi a kwaku ka bi bo tirinko na no me ne ka bi ko ba bi na ya control room ana lady bi mama ye adwuma bi ma no Kevin hwamidi onim that side of me etimidofo ebia wo prophet na betena TV so kasa asem we kire wa kawai why you steady wo hwe but mama kan no kran kire wo nim na onim me na bi kura me ye prophet na wo prophet no enti emfa niema bi ni agoro because se bibi ni wiase yanka ya dank ya ntupunu ode tena ho obi oso ho hello Regina so ache kafra safre bacho mi do fu beni
I be the culture we been to from within Suja. Okay, but on our cassa free him. I'm a successful of one. Okay, Mammy Chio, experience. Mo. My madam for this sooner, the sheer damage. I feel yes. Madam for the boy, man, near or Babo Bumus, Mammy, wait to remember Jerry. I feel who says, Senna Blano, where you didn't tell Madam from Farmer Tide and a picture. That the common column, no make one million grocery. My friend, we are going to the common area, the other we are not yet playing. Tama kuno shamo sende madam funo mo wa tonta dia suma de ni pie bom ye kwa so di bom ye kompa ye bom kopi bom. At the end of the day me no kasere bo be bo mi gufo enam sa madam funo sentimenti and so still madam funo ti be femi e be di share shopping the bele cha ne to buy bilu I want to help you sister na de be ma ne ma wo enam ne so ai no one at the man, let you head the corner, never say. Or quite this year, you know, that for one of those one of them, the son of the child, and one year, I just come on a corner, and the family members make us take me and that day. Kwaku fan number, mammy. Look, I'm your TikTok friend, me follow of last of me without you, Mubante, why name. Kafra. Messages here na doso. Eya assign and yes, who kasa we are sending messages on na me kasa o TV ne so no. Me pesa me ma odifo pa aboa wate. Me pasa me da. Dese mo odifo pa aboa wate. Me pasa mate. Kafra. Ma catch what dey fani ma bi yi ho ano. Why? Ayo. Ofa asenwe na awura ne kan serious Kosopa madam for no na namoso ne mehia me boyfriend afa ne titama o de ne ma no nim se mine no yere onimpa wotimi afa na tade ne picture e de akwakoma abrantie ne yere ama mo de ne namuro so mo kwaduro no so na mo sa mix ne ma na de hunsuo na sa bere na mananom se sister na bubu Adam for yes satanic na me di ne ho nkomba kire ho no o ye demonic o de tena ho me se me no kasai awura bi ba behye e behye na Adam for pie to sisi ade akwa asore enro mo kwa yie o behye wa Adam for atade obi Adam for ye okot but you know ba wonnim okay ba me do for be ni Pacho, good morning. Good morning, sir. Pacho, who can suffer him? My Pacho, no, I was. Almighty, come on, di who personal experience, one. My Pacho, we senior dear, I know in our school back on my features, no school meeting. Now, a bam for a ban in China, a bam for near border. And no body, we did name change. I'm not being no a year piano money dear. Enjoy a piano in an apple and a shed there more all kinds of students in the book. And the students in the idea and the there were kind of students in my dear, what I don't see my dear. Make the first and second. Yeah, what I name per se, dear no baby to no that. Now what they are the book to media share, dear the book. Boy, the man will be a near dear. Or one of book no attention will be one of the Tiffany so why not for them? One of them negotiate for the meeting ye I'm a boy and I said no one come why not? Yes, there's no only may what I never tap on what the anybody need and you say in the book or this year oh our book imam and ammunition or the book number all right. We see idea and so what the idea said book in influence. Madam for could be so no no adia happen in so wa se no ho akonfo we si ya on ka ti atepo abamfo ni de no no abamfo ni de no no boss me to contact into about my senior me patcho yo ye de beto so 26 the chat to why me patcho match oh TikTok so a oh TikTok search for Minister IBJ what Brammy send me message me aha o ko check but the number bi beto so o bo me TikTok ayi kura me o number bi da me buy ho o betimi de no so afre me
Aha. Edini Minister IBJ. Why? Minister IBJ. Aha. Obi also. Mirofu Beni. Hello, IBJ. Mami. Good morning. Good. Where you ba na where you be ma? Mbato be over. Hey, your voice here the papa. IBJ mbato me ka so serious. Okay. Na bibi ntimi be shake kakra. Fatima me mami. IBJ. Me see that for someone working. What's the program we we can be 3 weeks na waka adam for them. Anokre o follow pa. Me follow me because me cause sorry my relative so me say and I mean some can wa menko. IBJ. Mami. Yeah, me no for ya yemme. Obra manya obi wa abrochi a oba da wa me. Na mabọ me na kwakwa amaniye na obi ani agye fa na omobo IBJ enti me na kwakwa na omo ye ni egroup na omo ni kuno no na me ye ma go say ye be bachelor night a day before na aware ne be ba so no Mo koye bachelor's night ama me na kwakwa na omo ni kuno no me egroup na omo ni kuno no IBJ. Mami. Me you be so na me kotogo. Okay. Na me call so na me tall lace ani boarding. Na be teacher me 4 years ma me na for no. Omo ye 10. So me to 4 years. E be teacher me 4 years ma me na for no so be am. That's right. Na back this night no. E no na you be IBJ. You go so ya bobo ye home ma ye be very e be ka be too no back down no mine say on worry be Hey on worry be okay o say me worry be na me me say go no be aha o say on to member na so on to member dia e very much so enti sa na tie dia Obi kura mejina mma no o parent wo ko ma say enti ma omo represent na omo nye me ho ade no mine is okay obefre me and then obefre me IBJ man na friend aware na maso and am na go foi the ko ba ko di obe me pa na ko ka se me say e mi mi aso ma to me na me ka se na chere madam for no IBJ me chere me wo pe no fa phone no phone no that some chichi with the power and now now them and I on my rhythm. No way I say I did the I need 10 minutes. Not at 20 and when you go man to be also. I did it. Ha I get them 40 me. Not knowing some madam for the back quotation. Mini away our own children was our year with you. Let's see him. Hey, what is something? What is it? With the first one, I mean, the Bafako. You are also worried. Also, not worry or worry. Me, na me too is some a year pie. And it's serving a warrior, the man free. And so, me make it also the team. I did. You know, 40 years. You know, 40 years. I did. Usuni po, uni pa te minjane, usuni pa beka te mabodam. Inti minjane, uni pa, ate minjane. IBJ. Mami, kafra wate. IBJ, let's throw personal number. So me want personal number no. Matia from the ending komo. Mbacha makemido. Mami show, mami kono piso me. Mate. IBJ, obi ani wa be kwa sorry. Me do one time. Me last week be catch now say oh. 99.9999% of almost sorry tie e nkrofo a ye tomo mudi o e nkrofo a ne dan kaso ya no wontimi nya sika hai dan mani sika ko hai dan ye obi o grandpa enye sika na de man wo man ba bi tnan na o ma me dan bi da ho na wo from ye urade
Hey. Who said that nyina no? A free bed 3 weeks now, obi afi no se nipa nye o. Oh yeah. Kwaku Kevin. Bench ye. Nipa nye. Me se na media abusuya ho nkomo. Abusuya. Efi se ko si be December no. Me be din nkomo bi. Me didi san nkomo no nyina wie. Enye ne na mbate mase. But the bra me free wiase no. Ena adasa. Beka ko pe me video sa hwese small boy bi no na wo kansem o. Opani se nyame ya wadom na wo hia me Sompa TV so. Social media ana ba bibi obehu me bia na famasem no. Na bi e time o kam kura na adwuma mi si menye biem. Ebi kura me mma TV so biem. But recording here wo hoyi. Any side here wo huni no. Ebebo abrabo. Say o bebre a adwuma yi omutimi ya so ma onyini nuru ba bi so akọ retirement. Nti na wo hu me hey misro ti masam why. Ma me fa obi na Dr. Setadu atenase a and they did the secret of life. Adolfo. Me say hey set the boundaries why? Makatro me say nyame lefty obi. What do standard be? Now for nyina wo fom lady utu se na ne nsam wo bi chen wo mo pani twen ho firi wo mo but to wo mo abo mo won be ka cho se ena se bi je pija ye no ye se wo ye kwa wo hu ye me hu pa ba me mma on chen because me di agora wo dem be to fom o father for akwabisa Yes. Oh my phone. Yes, sir. Hi, BJ, good morning. Good morning. Nami don't for Benny. Hold on for Benny. Asuko the party designer. Toma. I tell you about few. DJ. Original. I BJ, no need. I just want to catch every senior. Go clean and be in. On drum now. Over both program. How bono. Nami sila wate. Nyamisha also pa. I BJ, Nami no kese. Amen. Nyamima BBC. Emo unjumi. Amen. Masa mi train drum na me ho ato me. Nyami no kese. Nyamisha also. Na bi da Adam fashion no work kai. I be dey. Mere bi atwam. Na me wa Adam ko bi anua. Wa uni maduma ayeyi. Da bia nyame ya azum yeku skani. No correct. I be dey me say. Kende pon aduma the whole week ya. Bi ko scare wo me 3,000. I be dey. Me count say. Oba do mari nkura ye die gavenada. Nada no kura gura me re kodwam no ni me nyesika kura mani nkodwam. 2 days pay and discani na. I be dey. Me nia me to me bi. Ni na da bi na dan for be ya mam. In fact, what say me nyesika dan for. I be dey. I'm putting to you say. Na me tell you die now for over 100 million kura me nya amount. Yes. I'm telling you the fact. Masa Adam for ye nya fin Adam for who? No correct. Me onye through no. And na ma dey tia ofro bi ka so ko te se. O ye tell you ohun titie. No akope fufu aba ma mu adi. Masa Adam for is nothing. Adam for so bia ni so. O wa yira ma Adam for nyo yire. O ma Adam for nyo ma. O ma me ma Adam for nyo ma me. O nua ma Adam for nyo nua. O Bible ma Adam for enyo Bible. Uni Adam for we say DJ no den be ya Adam for. Pedro Kwesida no pabia fa ula di oneto Sompa FM. O metin Julia all to say Ejana so Ready now. Why? That's right. I be the Nyami Sirao. Only have been a super the fashion designer here. They say, oh, my degree of the master, my degree. Me chow wife why? I don't and then the only am a two bumble.
that dear and me boy abaso wadi komo na odi no me peki ade bi frame those time ana ye timi pie no ye obi o hɔ a pie a wo ne wonamfo apie wo na wo tu car no wo to fuel moko tena se a enipa 10 na de moko anyina no obia na obetumi atwa ma wadi gisa wo na wo san se wo ho sika anajo ba ko pe 2000 1005 na wa hye no but ye busa wo be 3000 kura wo ni bi da wo ho yo obi agina so ache ma me fa last one na enko doctor said do ho hello. Yeah, hello, good morning. Good morning, sir. But you didn't maybe our casa free. Free South, I've been to your Medina store. Okay, first year na bomb in Como. No, me that's for every day. The Duke can say, nice, my Tio, and I said, you would have made no. Now, and then come out there, every day, said, easy far. Na adampozi tenkanya adampo na madampozi badi samba mloke zeme kametemo fiatre de adampozi na mene madampo bi yako para ne nya de fie ba ko na oba bi betena esiro ma onu na je se obete ye ntem kra ne se dukan pa onu akoka na me akoka o ne mo oba ne ye be bu samba de je se obete fi o tema obete se mene da be yon ko da bom I am say man, the madam for no mum koda fi ase etire tu ngani mo bete ho and I'm how Bible some no be kai or bete that year and ko mo idea just say me di bete and it's my fra can be saka bi je just if you continue to do the bread no ko so ani fa bread na yeso ko so eki I didn't come one na mo mo di ma de mama madam say pa me tia madam for you na right nyami shelpi ayo media tina muhumia ya me anguna mo me madam for na friend Kwame Adu me ma me bam papa bana no ona na me di nachi Kwame konya girl akra akra friend ya go bi benya gave you he was my best friend and I lost him if you hono me nya adam phobia biem cause but unim yedi adamfo ho nkomo but the maybe a resansem bia gumasum ansa na me call doctor set edu no e mema munware wae munware ya mema nwade omun sansuo nkwadwa yen kodwade most especially aprosifo anapo me chiamo asoja for me chiamo fire service for me salutumo my survey bi na survey na my no 70% of men in uniform empegade go be we you offer where survey na me no senti na men generalize no we na ye wo mo yire mu na edi hu nkomo kire yen na enkomo we no ne kaya me din pa because me na fofo ne wo mo follow me pa enzo on bagale enti mesre pi emema ye nwale ye kuma no ofa se bema utimi hia bema bi pa ne moto mpa na obusan se enti hwana we hwana oda na chi eno na ya na mi blame ma sa wo peni na wo da bema se pa se eti ofa sima baako enenye personal hygiene ho komo na yedi okay but ye be ba ho no azana doctor set be ba na sima baako emema mo mpadwade tu omofo ye wie nso ameba sister very ho ono so ntuma omo so mpadwade fo ana me mfa nkwa ha ne ha wodi de ba bia style bia bi ofa address man bi so mpadwade ye ka mema ne ye ka na nso aka mema ne de man bi so mpadwade hwe se wotai kokrumu a se wunzo oba so ne ma na wa ni sase ya pe ba bi fa emfa no mo sa track no anhwe ya de be wo no mitimi busa se enti wei oyedasani ana nyame bo no
na ɔne ɔban ma ne teɛ ɛkyɛ totobi a wo pa saa bɛrima no koraa ɛsi ɛkyew tom because environment no woka ho ɛna wo yere no sɛɛ no wey air pollution ai well EPA for saa nkurɔfoɔ nyinaa ɛsi ɛkyi wɔn ɔbaa bi wura wo dɛm a Hey. na wɔgya perfume wɔ hɔ mekae sɛ me brother Kwame God na ɔkɔfa aga bi hata ne yɛ wɔ second me nua yi so ɔpɛ ma bɔɔle wɔ bɔ nti ma to agu no so ankyɛ ɔba gali bɛwura ankyɛ ti sɛ ɔde bɛt yi di anyim na gali ano dam Kwame adan ɔsɛ bɛtie da yim na deɛ hye no koraa ne sɛ girl no ne panty no san so ɔsɔ ne mu ansɛ panty no gu fam ahwie gu na obusa sɛ wo ankasa no wokɔ toilet so ansa na woba ha anaasɛ ɛnɛ wobɛkyerɛ me wama no air fresher wɔ dɛ woanwɛ a wobɛtu dan no mmɛɛ na wohwɛ hwɛ yɛka ne sei no nnipa bebree nkasa o hwɛ awaleguo ne ade obi ɔnka da na bɛrima no ɔne me da baako pɛ wama biem hwɛ wama bio ɔmma biem wonum ade a woyɛ no wate ne sunsum so ɛnka bɔne enti ma monhwɛ yie ɛma nware monwale bi wate daa no na ayi ɔhene ne ka sɛm bi mefa to me tirim ɛnyɛ adwale ne adwale o dabi wonim sɛ yɛhene ntam a nyina yɛ dwale yaso akyi wo tɛkyerɛ ma so fadeɛ twi na wo nso ho hia mame nkɔ sister very hɔ ɛma mu nware mesrɛ wo to bo ase wokɔ adwaeɛ a ɔho wokɔ adwaeɛ a to bo ase agyapadeɛ no hia nsuo wate aseɛ ɔbaa wagyapadeɛ no hia nsuo bɔ nsuo kum kama ma nsuo nkom ɔbaa bi wura adwaeɛ a 2 minutes wadwadeɛ awie ɛnɛ mempɛ sɛ mekasa pii nyɛ sɛ menya sɛm enti wɔfa ma menkɔ sese hɔ Minister, na ɛyɛ mesere ɛma bi mpɛ dwale na mɛma bi nso mpɛ dwale mesi wobɛtumi ehu bɛma bi paa moto mpa no ho ase ya hyɛ da abɔ no dɔko ayɛ sɛ aka bire na ɛna ehyem na nyame ya adom paa na minister ne onso ya no muchi oto kakra bi nyame ya adom na twi no oto ne kakra na ohu nika na ayi no bossa na ɛhyɛ na ase yede ayi ato ho arewo so ememe ni bi mpagwale o odwale baako a ebi wo ho adi sɛ 1 week afena na wo pagwale she ememe ni bi mpagwale why adwale ho bandela na me say adwale obi wo ho ma adi sɛ 1 week na mo pɛ nso so mo dwale anopa yendwale anwumre yedwale anwumre yendwale anopa minister ememe ni bi mpagwale o feduma ba ya no wale omo chempla nyina oni oba da wie kula anana so mese minister obehye na tade saa de akọ adwuma na ne hu tu wode kọ adwuma hwe minister me mate phone ka na ketua bi mate phone okay mese minister mese ukofo ka o ma no nso ya na akofo ka ho no obi yes patron for sika me say no produce mbi obe produce ama ono ho okay o wie na o ka je say obesi ha na wan ka ne tem na acha obesi di watem so ne ho nye na minister akọ ne se no ho ese me se ne almost e ha ne ha nyina me say mema bi mpe dwale mema bi mpe sitwitwie minister we yedi be famu kakra emema mesrɛ on sɛ oto hɔ no ho lie bi na ɛwɔ hɔ no e friend oto nkam ɛma ne mema nyina mu dwade a mesrɛ mu nwade hɔ wan metifo no na yɛde wɔma bɛto TV no so ɔbɔ sa shoshi for be 4 months on see emu tutu na no so ya ma ya de o doc ya bro ya ble o hwɛ be ma bi se pa me se we na ha no kisi no so le no pabeto paste pa edi beto re so onye yenko na yenfa the secret of life no emre we de yedi betwam adamfo ho komo na yedi no Dr. Satadu Atenase
Bam John Mammy program, what? Ay, Doc, me Wakwaba. Did you so, Minia? Bibia Boko, dear. Or bad Darma, Bibia Woko. Nice one. Adam for home common yedin. Adam for oh dear, we SD for D4. And in terms of Susum Numa, dear, what you say? Adam for or yes satanic. Now was I demonic home common? I didn't come in. I mean, Sena Ubo Trinko, Fountain Obra. Yo. The entire me go with Tinko. And then answer and a secret of life in the other band. Yeah. And yet I drew the Miana church then. Okay. And then the man found a buy. Now a busy super everyone. Because you're crying, shed and dean common so. And run out who you and not who Jamase. And everyone pa a dresser. Ekasa. Oh yes. Now said you work and now for me but take me na me monitor. Baby a making a doing a sis kesipa and say ma wani na ho no kan ani da ho. On say o pese wo nyini wo hunhun a. Wo yi wo do fi ho ani da ho na e wo ho. Yeah. Enti se ya ka se wo pese wo nyini wo hunhun a. Wo yi wo do fi ho a ani da ho na wo ho. Wow. Enti ani da ho no no a asem a ye kan a ewo ayonku mu no oyonku a ontimi emwa won ma wani na ho na hwe ohu efiri ni ho ye o ayi bia kakra me ka fa ayi ani da ho no eho asem ye wo ani da ho no mo ebi etise woni wa sore ana wayonkofo enamwa enye baabia meti se wo ka aduane die ni na ase ho na metwe adwene ne o mo tun se didi me kai se o ware yen ya Saturday ni na me ba o ba yin bia me kra won o ka se wo se doctor twen kakra na o mo de enema bi eba ho ana me koy ya enye say bia ena me kura na me ka kire o se ye de niam bi ba no da bia me se obi ye yie ana so obi ye party na se me nkoa ma adwen kura me bi na nka ye de kwa ene nkomo aduane be bo mo so but home so no obi kwa kwaji ko jan na ye ba de wet kura do ye di ni ya ba ye se aya kan nyina ho ana me kika abai yeah me know you free pa who did am de me say ba betu but enye ba bia na e wo se okwaje aduan eno kure ana me koy last week and any week I sorry for you ko a year baby and so me na sorry for no de dodo na eda no na o mo de frame me doctor no kwa do mo ntai yeah dey say wo ho no ko di fufu doctor na say no Eda no ebi say eda de sawe ko be bia oni enti wo ye sofo wo ye eda enye ba bia na wo kwa e wo se ko didi no kure me nyi mafi kura me hwe na hwe a ekwan no kokwa ya toto no me di ni car no me drive banana me di enti ma me na betena ase nya afi na kombe de me gum ho ani mas enso said ye wo kan ho no mo na ebi mu kokon ane na wo che ya nsome so okosan kwan na ne trauma akakraka na okobutrom akese ho no ra na sister uti fie no drink no boy ye say ya untimi ntobi no aduane no take away ne ye say ya untimi ntobi ni ye ma yani na ho ewo eniema bebre emu enti de me kan say o pese unyini wo honhom mu a woni na ho ewo onanfo fem no correct na me ka besi topic na me dey ban eni say ayonko fam no eniema miensa bi wo ai say wo abusuam okay hwe ho ye wo abusuam bia mu no osi akwai ewo mu obreguo ewo mu ana enko besie sanso na wo fa ayonko a doc to bo asema me punchline ya wa boboy no ehia me pa abusua bia mu no wo bobo nsem bi so yeah enko besie wo mu
osi akwan wom ana obregu nso wom ewa busua bia okay enti hunu wabusua eniema ekutia wo ada se ye nkobesi osi akwan obregu na hwe ho ye enti obi wo ha obe 30 years wase minim kurum ebe de wo kurum ana se wabusua mu oha wa ewom sanso na wo fa adamfo ni bi wo ha mu ye osi akwaifo ebi ye obreguofo ebi ye enkobesie na mechire me nko abusua de ebi anya me pa next week okay ayonko no ane enamfo no adamfo bi wo ha ofa obesi ukwai wo eniema bi adamfo wo koso na na wadi niema bi abesi ukwai yenyai yemfanye sei ebia business bi na wo hyehyɛ a opese wo ye ebia 2026 ni pese yi se dabi yemfanye sei wasi ukwai enye no se wo ye wadanfo nti wo boa wo wo si wo mpuntuo ho ekwai twe wo ho free sa nipa no na busuam wo so wo wabusuam adenti na do enye sa yentie advice yeti but ade beboa wo a odwene ho ahunu se eye no ema obi wadanfo meye osi akwa empanifo kura kasem bi se sabe bakwasea na di yo batiri moden yo bakwasea nko a na di yo batiri moden sasema wo ka kire no on kan joza menye yo mate but se meye ne de o mi amitirim na hete ho ho so no so yachi enti enipa no se ebikura ye beware ne ba waka kire na danfo ubehunu na enipa na fa kwai bi so aya akosi ne ba na ye beware no ekwai gabi e kan asem bi na emia ga no kra nyame fa ne kransi wa hu be ma bi be ma nani age no ho o makeka bibia wi ana o se ene me ko me kurum enti aya bra ho no na me fa wonchi ya me papa be ma no so ekọ no ana o de ne wofa e kan no ho na omokoye na ayi ne wofa no enya akọ nti kurum ho so network e ha bi nti school park so na network ana o ko gina ho no nti wo ye kọ no ana obi twam oduru ha na se eja ho che ano o se ehunu se ase wo ye hoho mu frika mu sie na mako efie etimesi fie no se an bo se ni die kwa so nka bibia o fa no so ama na no ana o se an ne ba nipa simesi ana ye besre na ware o se hwe o wadwuru mu ha oba no wadwuru wadwuru mu ha enti me de metimi aka kire no na ye no kwesa ye no kwesa but owo a anana eba owo wi a be 3 months no ana eba owi a ekọ ehwana papa no eba fie ana wi se ne wo fa ase ne eka o mo se ye ekọ ase ye aduane o ma chi akoko ye aduane o se ya frame efie sisi ya be frɛ no no omokoye afi abia chi omokoduru ye senka omomfre se yakoduru gay frɛ ya ye mfiu edi be na otwe na gay frɛ boy na boy ni se no wo fase ekrum ho bi be kan se osi akwai eno ho are ho gay no afi obewu ana ye obregu se adamfo bi wo ha woni ne ade enyeyi adamfo bi wa woni ne ade enyeyi sasa di na ti no mo be ye bibia bomu abehura na hwiagu efiri wo no entoa so ase oye wadamfo pa enti chinchina a woni no ebe fadamfo na bom twenhu firi no ho se nipa no woni ne ye bibia enyeyi ane ye wo enamfo bi wo ho a nkobesie adamfo ye nkobesie wenu se ebia mu okumase ya ane wanya adwuma wo akra okay ebia wo girlfriend bi okumase ya bra o de aya bra be hwe de wo ye enye se
bia for you o person o sa Savochi. o twen cotton black o ma unko woni Africa cotton. Oh, what is adwuma da ko ne bra na ye ni komo na be hwade bia o be ba na adwuma wura no so buafu Untimi sanko wachi bi. sanko wachi enti bebre eye enkobesie opese oba ene no ebe the same level o ma wonko se wo toto oni ema ye wu pe ska aye bibi ubehuna na bia opese wunya be 50,000 bi de ye obi Yeah. ubehuna the problem Aba. Why no sugu so no way be bia 10,000 e de amano Artist kana so. Osama wa besi wanem enso so obewi ase no scan kra wontua ma ye wadamfo nti waloko Ko besi no ne ahweti ahun chire mu kakra. ahwete de se ade no wo ye no o enyeye obu abamu a wo hwetimu a ana bi won so a wo ye no ana o plane ade na onenam chenche keka ho nsem obehunu awe ya na tusa ahwe agu eno so ewo ho no o famida aspa nti ahwete honhom so no ewo ebimu enye ne se wo pe wasem even uwu kura wufun da ho no obeba be hwetimu ma ayi no kura na e ma so eso so e wadamfo Ye de wo kwhye from kura no. Ai obehwetimu a ma yensie wuye Ye won grofo bi o mutimi tamfunu suwa ma funu no kura sa konya accident. Ewo asiye kwa so. Enso wasin na damfo no na madamfo no na madamfo no enso so yenka o si yesie yie no o ma no maso Uwu achi kura no amanim gu asiasa aba wonya damfo pa na ebi anim na wini na safo no so wan hwe ya obeka se wo yesini obi a ebi se oba wonche ya oh what dey IBJ what dey say nyamotre what dey nyamotre nyame be se de obeye no ofiri ho na wasa akwa ha sei akoseo Omo ne from anu makoko ne kone no ho okwa tifi kwa hunusuo no waba na afo abebisa Professionals. enti ofaye panyini na asem na okan nkure se ofa danfo a kwa bisa okwa bisa ebe me yegu sa wadanfo we a ofa no oye nkobesi o oye ahweti o oye obregu o oye wosi akwai na sa doc ye obi mo ho a abrabo mo bo a enkoye ye nipa bi odna bata no ho se na danfo se si ene wo kasa kura no obi intend to partnership with obi in terms of business ono obi na ye business o ma kam dwetira bom de ye adwuma asa nipa ne ye nkobesi wona ne ya enyeyi ntia wo se wo hwehwe mu eyi enti ye wo enku ene samna bi a ye wo disra sai nipa sa ho ho no so a ontimi ne mfa yonko obeko nice one wanya hoto enti obi ka se or spiritual cream ana se eye yi bia enye sunsun se ode eye yi bi obet ne ebo ne bi a eba nipa no ho no enti mi ma obi wo ho no ma o ma na ade bi nku onfanware ana se onfansra se enipa no ehhehye ntusu ye bi e de ba ohun na oduru ho na adwene na atisa ontimi nka na ana se o ka se o ne mi won ko ontimi ene kra de sese kra de ye nyai enti so bi ka se kwabisa ana se bo ho bai wadamfo semu a enye se fa ho kwhye tumi bi asen enko kra de ye nkokra enipa pi wo yasetre mu a o ma sei eniema enti o be ware o yo ba be ma bi ehun asie wo hun asie enya metofro men fan toto wa no no wadamfo na aka che ye danyame ase oboa eye ne ya esi ono no wo nware yo ana wo no ye be waro eye o ya enso me mu obi abam ewo ade a wo ye ho da no kra
eka me kon na nka obia kɔ nanim wɔ abrabom sa pepe enti obi wɔ ha osusu na asɛm kyerɛ ese o bompa ye nyame bɛyɛ yenisei na adbambuo de enfa enka nkyerɛ wadamfo no correct me de ma no asi ha right yenko Aiko Herbal Center na yenko din komo kakra doc enne wo de medro no bi aba adro se udru ase ho na asa Ghana for ma me ma beba dro dawura mo ba kura mo ma chia me mo ba na ma be gi big bottle so dro ase ho guess no say mo na fofo na obotu mo edudu na mo bu so secret say doctor said fa number no ye be di bronya say memma no ye petu ai wofa na me maka kire me ho say adwuma ya me ye me de no kore nko na be adwuma me ka no kore no kore obi antimi nka na meka wo find average 99.999% of a member ye yaba season we mu system we mu no to kashia na pe I no eto no o de to mpa so a ni enso no na ye pe generation bia wo e wo de on pe this generation energy to ho take it or leave it ye can no cry through enti sa generation we no emema no epeto wo ye oba wa hwe ya obekam wuni bia obekam obeka say bia sunsun bi na ema wo nya aware die generation no ekọ na wo so de wo hu awura mu bi enye bone babru yenkai Esther enwoma no Esther onya ohini nanim adom no ni nyina ye enkun emankun a omode sresra no omode mankun esra no bosumi ensia 6 months enti Esther epie ye no odanso wo ne mfefo ma no nyina enti emanso no baaye no a no omutwam omudi asa wo hinanim ana opointi Esther babru no ya yenkinkai obi kan say na Kristo ni de ewo babru Esther waso wo de mankun a emadi siesie omhoma omho ya akono esra no 6 months enti sa enkun no eni shape no eyefe sa so na ye wo fratomy wo shape no ehihye no na wafu no ema wafu no so eni wo shape no entumum fawi nanom eye powder de obeya no se obeya ni se tea no na wanom onom a wafu no ebetwe akokama na eto no so wawusu no na ahihye kama be ma hu a wo de sikwaso be nanti be 100 meters ube hu mema dodo a ebefrew ne ja se wa ya ho 77 atete kwa na me de ma sori se enye sei sofo no waware o eda no waware aha na ayiko man emema duru be ma bia no mema se enkoyie no wo dia ne ayiko man wo ye driver ni wo ye tailor ni wo tena seche usisi ye oya hwe ayiko man ema enum eye mema aduru we no na ema minya ayiko no minua ba ni askore manfo ana matena 18 years de ma minya ayiko no aduru we sei me kai se awarefuo bi na niema enkoyi oba ne kan se ogu aware no sofo de ko sofo na sofo se me hu se doctor bi o ye good pa ne ko fo di na aduru ho adanse ana omo bai sofo no ma ada na man studio ha esi omo no hwe emma ye ka mema mo peto ho asem doc 99.999% of a man super mema di more than power di more than now no say we say na emma no na mu na to ma mema ho na so me ho pa no krepa obi yembia homa na emma meka nche say emma japade no di more than na say so no ompe o meka nche die enso ma bi ofie ha no ye di nkomo o mo asere money ti ho
Mo a man of confirming, you know. No. That's right. Oh, enti a man etopa. Wow. Enti you know our phone bet toy about any bear man by or to coin 1 week. Omuhu mia no say doctor ayiko ena ma me fa ayiko herbal center. That's right. Enti oye bear ma eni areho. Bra. Nebeto adro we bi. Oko herbal shop ahodo pii mu a obenya bi. Ana ye fratoke eno so asa. Enti eno de man fa bi asa for infections no. Yeah. Eno so bo aduma pa. Bo aduma. O even kra se won say titriti kra na ono ma etimi eboa. We ni nyina achi ne so no oba ya so ye agu akwa sepase. Besia se kwa no so a ye hwe yare bia. Nice. Wo ye wo ba fibroid wo so a fa be da ye. Oba mia mema waduru na ma kire onuane bi a ensese wudi aduane bi a wudi e beboa mema 3 months. That's right. Say ya ni na e beko wo ye be ma wo ye oba o spinal cord ho aka fa be da ye enra ba bi a hu me no ho de enche obeba ha be dia dance enra na madam for boga bi e be sra me na ode me call the chrome kakra nti ye twem wo Jamasi station ho ana agona station free Jamasi ye twem ana me ka che pass he doctor said to do na go so what the said in kasemu yare nko a ye koye o surgery fa be die na hwa ade. That's right. Ebeko. That's right. Yare bia how bia bra ayiko herbal center. Your number is 0557 285077 0557 285077 and 0276 070704 0276 070704 Abuyakwa Sepase Besiase Junction. Okay. Right. Abusia, the secret of life and you free Aiko Herbal Center asye de ebre wono makacho se e nature hon komo na yedi no se oji tumo se onyi tumo eye dwuma ka me ne wo dia ka meje atum na aboa mabrabo ma me mfa enchia sronko enkoma adofo bi a wo mfa me dwumadie eni agro kra ye fra maame ke maame kunadu na de dodo na fra wo ne maame ke wo na wo ye CEO ewo Mami K Beauty Parlor ewo Bremen UGC Asabre Junction anopai ubutu television no ho a omfa medwumadie eni agro woni oba Helena anopai nyame onhyamo na omfa mo free adumu enko adumu sana menu abadofo bi nsoso kwasia da dura oni ukunu yo hene na odin no de mekai eye afia sika wo fe yiase anopai wonfa medwumadie eni agro anopai mede nchi asronko ema one nana enyina right abusia yaba fie na adamfo ho nkomo no yaba beto aso mami nko me sister very ho na me so monfa production line ento so mami monfa production line no ento so mami say wo frame me a me pacho Mia na mene wo kasa wa fidiji. Okay. Mami mo boma omo radio no any one more person any me din komo no 054 11 266 26 054 11 266 26 course na na ba me so no edoso pa di ka wo ye audio fa WhatsApp mamia he se obi frɛ e ba chaw o frɛ me a me na mete he kasa yi me pesa me an so na me no di nkomo nti o frɛ me a me ntimi no nkasa enti bobe no nan ho ba bi a e na betimi afrɛ me no di nkomo but wona etimi chat wo WhatsApp no so no o betimi a send me message e wo WhatsApp eno men send hi o send hi a asem kro na pesa o ka no no waka me ba na ma respond obi o no abo hi
Okay, 05411266626 05411266626 one another person and me din komo no how be a down so whatever be a how be ano you bet me din komo which must send me a message which must send me a voice note ever WhatsApp sis Boredom Adam 4 ye demonic no was ye satanic Minister nyame onhira nyame hira on supi ya na me bisa say papa we D4 kese pa na me underground prophet papa nyame hira na de bia me ba ha se ya de wo ka bia ya na mitimi nya mfato ho de ka ho asema me papa o man hene eye me dance fo na me papa o man hene so na me ba sompa yeah na me ye adwuma na me pamade na me nya adwuma pa yie pa edumre bia fe de adwuma ne mba ti na me nim se bia mistake bi na bia ma ye nti na adwuma ne mba minister madam fo pa no wa de pam mu na me susu ho kire ne se ni na ase etu madwuma se mo nim se minister ona na eye onu ana eye onu ana eye enti minister woni mi say me eti du maybe me frɛ papa na me say papa me juma no se me ye juma mi hu so me say minister yetimi ti toilet pa e de besra me juma mu ho e chichire dufa say red me ye de ababa betena ye de ababa ye yi ye de ababa to madwumam da kru bi nsu oto mi sui papa na me frɛ papa na me say o man mi wu me adwuma me bi adwuma satam na manya 18 years e wa adwuma ni mo me pamade na satam ne 18 years what pamade emfie makomako 18 years na minister no na hunu sa de bi da mi hu bi da ana wa pass ye be ya kwankire me see madam for pa me ne wa de pamoti me see mu be ka kire me say aden ede nko na wo die na wo hu ye machine tia so na me na etu nse didie me na ye bibia bom me pamata ade a me pem bi ma no so pem bi ede man inti minister ye hu bi pen adamfo ebi ho no ma oba wa bla bom ma oba se oba ba be sew oba se oba ba be di unya inti me pa che ye ma ye ni enda ho adamfo bi ho no ma de wo be ye bia enye ne fensuso hu a na osere e de kirew obie nanu ma de we obesi ne wakasa de we obesi ne wa ya adamfo de we obesi ne wa je no enso minister no o ha wo huhum minimo bi so a no osu adwuma adamfo pa wo ne ni su adwuma akonya a wote so o de aduro begu so nyame nkwanka nipa ne bodam se nkrofo bi frefre me se said the nkrofo how we know wani pabi say wani pabi mana minister me boa and anu ya say ni pabi no ma boa ni pabi no anya say me mo bi because ma mo a me nsuso me nkwaje MP and I say me ni monya ma say the di nkomo no ebi mo feel say ye nye papa bi me pa chaw me bie woni na me nye di obi di ye me tina papa ya me nye sa me de me guso ye me papa minister ye be akosi awiye eti minister adamfo ye fa adamfo a yen hwe ye namfofo mu yiye yen hwe ye didie mu yiye o ka asem bi o ka hye nse nsuo kura wo di si ho na wo ba onom me baby a me ka me se me di nsuo si wo no na me ba me nom because wo ye madamfo kura na me hwe me hu yiye wo nchen enanu ya mi hu ade bi me se ni papa me ne no esre ehwibom eso asemba ye otimi yi me mai obayiwa ma eso na me don chen ni panyina enti minister yen hwe ye ho yiye manusi ma ya kwa minister nyambo a ene week eye me ba Eunice asomadu me ankasa ma kire na adwuma ono so apon ne ho a wanya ne nkwala ene week o ye ne ma graduation ni pa 3 wow ewo asokore mampon ene week yo ho ene week ye be ba maternity 7th mislemo
obia meta mechi me nana no mo ye graduation e na me ban so e hira amanfo ntime sire obia meta ye chi wa sokore mampon nice one me dase what fe asemo me ana me ka masem me say wo pay onko a kwa bisa my demonic / satanic friend demonic ofa na wo si yemfa ayikura nka ho sasabronsam na sasabronsam kura ne brofo di de se monster paka ho wahu also mic no maso okay wahu ewiase we emunye de yonko na mituma me yerefo se wo yonkofuo yi oba obi ka oba ko no dia okon obefa so ampa niam ye hu wo no edadi se number 1 atwam number 2 yonko na me de ye ka yonko nso no enye na mvufo ngo wo uze wonu ya yonko oh yeah ye wasafo ba yonko ye wabusu ya yonko na yonko no de entiam se bi esasabro nsam no na ebi kra de uhu se akwa we ye ka che so onya nipa obeku na uhu nanim no ne dimina no kra ni dimina ni bibia anti onu se mi ana ma san code name o ye kenyani masaifo no uhu no a ni ye ka che so akwa ye o ye weak o ye ni tie se kenyafo ti no o ye excusina o twa nipa ti uhu nanim no a uhu nipa nipa ni e ka won wasemo enti me se so obefa Yesu yonko momu a empo oyire mpa o se uda nachi no da wachi no sometimes when wano e wo oyire on se yire bi o ho a utira nye yie one no nsem o de beko akoma no kurukuru o tsina ni atutu awale na se ni tiri no enye wholesale enye wholesale nu nti no demonic satanic ana monster yenchim se sasabronsam wo ba o ye sasabronsam appearance na utimi di hu na unse ma on hu ofe na yentan fa boye mo so ara ama mo ho tan eni me ma on hu ofe yentan fa mo boye mo no sa ayifo no chimpanzee fo no ne ayi sa kenya fo no wo fala ye woni pa bu chimpanzee sorry we rade me si nipa bi wo wa uza blofo no o ni pa boni fo ono no yo ba e feri say family nkwase ma haye kwa ho family nkwase me si tribe bi wo Kenya ye fra o Masai fo yeah no asia fa Northern Sudan mu o Africans no ye wo no afa East Africa ho ana o fa North fo ani ahofefo no nko that's right na wo ya ba Zambia Kenya no be fa Sudan no emu ohu na ye wo bi wo emu kremu oi me se okwa on fa so migrate be wura o man mi ye hwe a ye hu nipa bi o wa chese enye ni din ana hunambe kaminka se oye Ghana ni da ana oye Asantini ana oye Bruni ana oye Srimuni bet ni dimina na appearance adwem boni ankasa ewo ni trimu a onyawa me se wedum nyina me de ya na me mobo abayifo na me on papa bet Solomon can say mbi or say pride coming before destruction a hand time away ya na di o say ye ni no crepa na o say ye di hand time ni enti me se o ko fire onko a kwa busa na busa no nso no me nkase ko busum so da bi Yesu be kisel the right person your fake friends and then na nyame atimi am identify wo no crepa na on fire say you tempia rade emfa sankrofo no nse ye na ase amen cause ya ye on papa enti obi bie ni wo betimi aya e betimi yen
awurade ehu saa nkrɔfoɔ no mmɔbɔ amen right ofa King George na otele nka na wose adamfo bi ye sasabonsam na ofa kora de wose sɛ wo kɔfa adamfo akwabisa kwaku benche ye tenase na yanko dafna aso yemra yeba me ba kwaku benche ye wa ha youth no so akasa awesansem bi aguna kwaku mu akwaba eja papa bibia boko de bibia boko papa that's right no pay why sweet pa papa that's nice one baby or die choma mi echi na me die we what try ma me no akwakoda first na ye baby ifo rather be elevate you why amen a time will come na bibia be fine amen yanko dafna so yemra ye ba kwaku benchie won sembia obedi ehun nkomo efa adamfo a woye demonic na wosan ye satanic MC ayenkomra dasani born in some man tontoma me ba cha onye fans na ode ma no openeku no etu no mo man fans bebre no fans anopa mi sister ofia ha mi sister de oba ya na me ferre nti ya na me ntimi nkansem sis me mo akwa ma no bai me do so I be patona bibia boko de adom na so nyame adom adamfo nkomo na ne yegusu ayedi no ene nkomo ayedi ni ya adamfo a betray nipa a friend a obetime betray wo sis definitely so e boko de nyame adom ehoboko ya mesusu se adanse pi ena eba bebre kwa nitimi kwa bebre da bia miji adanse die wow positive ene nkomo ben ena wodi free asoye ebe mahefo ene matifo ya pomuden ho nkomo ya na mede breti for me chia etiefo ne ahwefo nyina that's right na yebedi ya pomuden ho nkomo se ne da bia ye no because obetina se na wunni apomuden a ne kire se wo so mfa so kra ne se wo kra nkeye wo se etina se wa hoden mu ene nkwam ene apomuden mu se ne be ya ebetimi aboa na yebetimi ahwe ma ne aye adwuma ahwe partners ne ade enti apomuden ko a na IB and then person because saka cray before how little is yes because very embarrassing sis Miss Rose sam ko we dey enye kakra bi asem agu obi awade sanete na brofo na wo kan ere nti no obi ho se ya de fun ya de tantan ya de bone eso ne brofo na da so na de sebi enum kankan ho asem na ye ken no enu ho asem and am pese me kaka cray because obi on ho a o feel say no o find the oral hygiene seriously say be a sorry no power be pasty na enumere wa brushing it but still no there are some things it me causes anema na sometimes ya na en free enum direct and eba but a bit me free with trim and answer with yam and our lifestyle be a very embarrassing ubit me a very beautiful person but not you're comfortable to get closer to the person you know me say kind of want some say that knows about your bay na a sign detox na gini per free or how we who mojem anything baby a feel shape bia a Freddie be tonsil and well minimum we say sometimes we go how kasa ubit me some cream color hard thing be free minimum you know how to describe it obi o what's our issue ni bia wo halitosis and it say na comfortable and many pa obi o nim but many pa comfortable around you if you go job interview and nko akra betia me disqualify wo obi o school cry betia me disqualify wo and it's very important so what me nka brand beji daffodils herbal tea when they fancy bia na wunim na difficult to some people around you to tell you I know the yentiminka yes this will be adding a good croflower relationships ni ade e good no and as all your ba na o halitos so I need to say lady bird ho so problem ho yes it's because it could be say free william if we no genim e wo ni pedua ni mankasa eni
and when you so at my say empty no so we are bana with yemia men try answer but you that knows about it now my relationship intimate come and I will pay bill so I'm yet me I want done I'm wait me and you come and pay because we house or just no city I come up but I say one more no more come man I drink a cry be two fires you Johnny oh and to say that obi so hot me who say what should I hear be as an we drew a true relationship ma ne partner be in the form e ahonidie you can ahonidie enye dware any perfumes any cosmetics any wigs ni ade enye no ne kasa ahonidie so ne be do inner beauty nini now be taking toxins me dey be na maker say toxins mo wa e cause a lot e cause skin problems e cause hair loss e cause unipadua na nkasa wrinkles ni nyina toxins in the causing ti say wutimi yi free honoma halitosis wunya bi infections wunya bi sa scent no wunya bi enti obi a wutimi bi a bo wodi say wodi daffodils herbal tea na de bia make us fa bi tu fie nefa chese enu na obenim na no pa wonom na nwumre edro wi a wase bia we na bo ho ba ye free bibia because bibi wo ho a obi ntimi kan show no kre we no ukunukura wa ho ntimi kan show because oko kan no ahwe ana wakwako de na kotuta nkruwam enti mesro ade bi wo nso a ewo ho a ya na eden se obetumi identify yes na mesro Christmas ya ebe yo ho se opese utu kiss pa beji dafna ibi because na no branch bi complain se ono na yiri ehia na opese wo kiss oba na kiss no am catching say me pese me ni uhia na mame oba ya na branch ne kasa me ho no oba na korampo ya de se one ne dampa ba ko so sore just ke ye studio ya o kasa ye no ka abua fa ha nyina oh yes obi o hosa yeah obi o hosa and such a nipa no o yesa o partner na wo ha no edru ho aha edru na me din komo bi catch obi say nipa ne se onya flu na na make catch say medie flu mintanya bi na wo flu utanya flu so a symptoms of weakness of immune system. The moment our immune system be weak no and no so signs we obi kata ne ne omatachiwa yeah kata ne ne omatachiwa sa pepepe na wo so hu se no wakomo abafom because me kaida me nya kata anase me si me bowa se bibi sa to eta to bi ho da bia na kata eta achi no the bia ni we kata ana ni minimu ni ade symptoms of weakness immune system no you know it's say your immune system booster now it's to me a fighting yari wenti it me sa cancer ni tumors strokes ne body pains ne sa ne omani nyina because so akomwa ne ho ye din a yari bi ntimi tino ni pedum it me aka say it me sa almost every disease okay yeah okay doc obi hwe wo se na daffodil no kra no say na ye nom no na hwan ne ene betimi nso anum bie daffodil nom dey very simple ube here won so hie nkoa na ye wooden spoon na ye dey ahye mama won se na be best easy amount yeah na wasebia gum anopa on an empty stomach na fe one nom ansa na wapa aduane adi enwumre so obesa nom bi na wo dey last thing so nom ya na wokoda ti wada no na e protect obia ti menom bi enkra finkra so be simpanyfo so because 100% natural ye ni chemicals bia wo ma metimi aka se eno enye ma we anase ye ma we obia etimenom daffodils herbal tea is suitable and so obi na wo ba obetimi o co school obetimi amanika kranom o free school ban so obetimi amani bi se be protecting krano e free sa flu diseases ne ade ne ho okay yeah. Right abusia me so pursue daffodils and number is CA. O de ofra o se the magical tea no na o pebi no tea no wasoa tea we esa cancer kokoram ho asem na meka no eno ye yade a eba fie na obi anu se fie jadum sa tea we a ye ka ho asem no mesrew esa stroke will be a stroke right ebusia daffodils aseye na yekodi enkomo no the magical tea no na yedi hu enkomo no medofo
Bomodin se obe kwa kope Daphne ni bi. Kisoro mamenye birthday we sisi ya. Mamenye okay. Eneye Eunice Asumedu a birthday. Eunice Asumedu awo asokore mampo. Ene eye wawoda. We free one kasa wodofo ene wade nyina Veronica Fashion. Ene wose yema awoda pa ene day. Nyame onhira na won from free adumo enko adumo. Right, back to the studios. Kwaku mesamu akwa babiem. Yeah, papa. Bibia boko de. Enkomo ye dini ya damfo a wo ye satanic no ye demonic. Okay. Yanko. Say ye kase adamfo bi ye demonica. Sa namfo no mo ne ben ye yo mo hye ye nkran. Nanso mo ne sey ye neoma. Say fa demonic si wono ma. Obi o ye demon bia pese uhu se oye like o wabrabo ma. O de fedefe. O de fedefe wo hye wu nkran. Na mum no sunsum mu no. Esum ase no no o se o. Nti namfo a ye ne o mo nam no. Enya adamfo bia na wo se ye ne o mo nam. E na o fa kan ye no. Kwa busa ansa na wafa wadamfo na wo ne nam na de bebe bia no o hye nkran ebeye afi wo yese wo pini ho kon a tobo twani enhade no sa adamfo no suro no ne hwe ne ye aibi 3 weeks ni odi adi adamfo nkomo bebre me gidi se etiefo ne Ghana man eti o na nyame nhirawo because edura ekuni power asasi so se eduro no poison kese no enna se wudi ho nkomo yi ye mu betete hey de namfo bi de ayeye no me say aibi na nsen enche madamfo bi a na meni abaya bi onye me hwe madamfo keke ne abaya ene osia me na me say kojo me yonku ni o madamfo yi hu no o say fa number ma me enti busa ho say yonko se me mpena no na wo minimusu o na me de me mpena number ma o na me de abaya yi number ma no boss me see the real boy in dress me say me no o kan ye to the extent say eye madwuma me ye eye buro nyamu nti na me ye adwuma ne yentua me ka enti sami wodi machi a me ntimi nhwe no me sawa imagine say sadamfo we no one ne nama obeboa o enso me ne dia grofri nkura brema en ode adimia yesi so ayeye nkura boni abaya me di kanhia no first o mabrabo me de ne chia madamfo ya no one ne dai onem enna broken heart chi wona na me first broken heart free madamfo no me de me chia madamfo ya no one ne dai me hia wo bi foforo madamfo me de ne chia na afi ge yi ba me nchen a wo se wadamfo no ne na anante a emfre me biem one na njai na anante a emfre me biem me sia den later we ka kire me se nsem a wadamfo na keka fa ho a kire me enso na me say adamfo me ma oba entete me ne me yonko ntem na emom no kai hunu se sadamfo no be se wa nyame wo yi kirew eba mu wa ni so ma hu se yonko ya wo ne nenam yi won pa wuye onye papa ntitwon na emom aso den ene hunhum mu aso a asinti no eya ye hu ye be hu ane se omo aseye enti ye hwe ye na se wo first broken heart achi wo no aye wadamfo ne kwakwaji wo ge me say madamfo kwadoni ama maboni di okori ge no worry no Jessica so we nurse Jessica anopa ye chia wo kwaku yanko ahoma no so me da se boss ma pound 0551 931 0548 me pa cho friend abeka bi tusu simenu me ye da enu me ye nsore nko adamfo ye satanic ho nkomo na ye di no 0551 931 0548 ai kwaku benchi ye na wote ne nka me ba no me tete no me sorry makonya so na ba betena so 0551 No. Hello yes sir but odi baby a okasa free me be the water me ka Kofi Ase Kofi Ase mampa Kofi Ase mpato ai okay me chie otu ase kan fo nyina why ni na ajo so nice one me chie na kwa se ni na o mo pa pa na mo pio na kwa se ma ka na sen
What could be I mean Nancy na a baby cafe. What do you call it on person of a bell? More carrier. Cafe. I will put for someone once no hotel. Na Markaya Sam Papa and your tongue now. I say with a vision far and what do you remove? Mo Nyamishopa. Hello. 0551-931-931 0548-931-931. Hello, Midofo Beni. Hello. But you did baby our casa free. Okay, mami tio mami. Ada former na wotu. Na that's the power we need to go to theater first. I'm worried when it's going to come something. They need to meet sinners. You know, I need to come with this one thing. Tell me about the place. I got come to the money. I'm a never what yet. You know, I need to go again. Oh, no, mother. Adam Ford, yes. Adam Ford. Madame Philip Christian, living in India. Mami, Kafra, what's it? Hello? Hello? Oh, what's me and so? Okay. Mami fa frɛ for be me no bi nka ho. Hello? Hello? Yes, I'm but you baby our casa free. Hello? Hello? Me patron me casa overseas. O casa free he? Overseas. Ya. Me patron ya. Okay, mami na di the same. Me patron friend Mr. Fire. Okay, mami tio. Maybe abe man ID the top. What so fire o tie kire he ya ana so fire o to. What bayre no. Me patron. Aha. And then what to your ballroom? Me patron, they be am try for me ya no aja. I want for the menu guy. Nice one. Me the other man no pay what come up for my first them. Me am say Adam for the ni pa be to wom. Me fa me Adam for te me di ni ye se ni nia. Me fa Adam for ni se nia pepe me de ni se me nya nia me kama se mo chere no. Me ni be me di na te. Oh, why me say and oh me nia say yo, me nia say. Yeah, me can Abrant ya no so ba me fia. And I want my sister, but we be a catch me say we say. Oh, the Jimmy Suke the other man, I will be or yen papa. Wa no. Wa no we jam you know. Nipa ne se me hwe bi sika sam yie wo. Say what don fu ya na edi sa adwuma no. Hey! Agradi ni pa ye wo. Papa, it is say uni aba ma to me hu punu na be say dem. Ah, shade man ko ba bia. Nyamisra pa. Hello? Hello? Ojaso, mami fancy ha. Abusia, aha na edi dwumadie no besie. Dwumadie no, ye friend Hour of Hope. Kwasia da bia. Nonsun kosi nonkron mu, na wo somfo minister IBJ. Minim abedwafo etena se ede ebrewo. Ote Veronica Fashions nka. Wote ofa King George ka sanso na Kelvin Benchi yenso wote ne nka. Ene producer otimi nchen Aisha Baby. Ono ne bɔ me chi dɔm a kyase wo bɔ adwuma wa ha ɛnɛ nso so afia timude nso so abɛsra yɛn ɛwɔ fidua mu ha abɛbɔ yɛn chi dɔm ɛnya asɛm ketwa ɛnɛ odifoɔ pa nso so ɛta yɛchi ɛwɔ fidua mu ha ɛnɛ adɔfo abɛgyina machi a yɛbɔ dwumadie no ɛnya asɛm ketwa ɛnkyia soronko ɛnkɔma me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc baabi a wo bia no anɔpɛ yi nyankopɔn to no bo ase inshallah me fa konye so na mada woman of faith fo nyina ase se nura mo be me kabo mu na Kwashiadan Hall Cultural Center ye bompa ye sronko me angasa me papa Mr. Clement Abrifa ye bo anopai baabi a wo bia no otufo nyankopon inshallah sanso na Mrs.
prophetess Mrs. Genevieve Abrefa Yeboa. Aha, the woman king. Ohini Adazoa. Ano pebebi a obiano. Nyame onto no boase na onhyiraw. Dasene menu ye besan ahia. Mesraw. Hweyie ewo adamfo ho na adamfo bi ye baifo. Adamfo bi ye sasabonsam. Adamfo bi ye satanic na adamfo bi ye demonic. Sunsun bi dinachi. Ekutiao, ebeku atiao, ebesel, esel, asel kura dada. Osumfo minister IBJ nie. Yenhia na wo chisene. Bye bye. Why international brother Johnson?